Klaim ramrang jak tu si papa mako ketetua lan sa tu belan lutua. Tuat lau rui tenan, Yesu la vit tibun prong ka penum, let nan rang thau ke nyu dok lam sang. Mau lu lin nui ria bọ sang, tel ke amau lo mau nuk, vat te nap pang pha, kan mau lay. Yesu to asap idea ke tiga, lak nan rang ke kung va ke Yesu sa joy viên, mau pa jo ke kung. Ke yua lu daim nui, dinyu amau tui loa mut giam Yesu u, dinyu pok dap jur sang klak tit lông bọ ko Yesu. Dinyu trun grem nui viên nan đi. Buk lại đạo dinyu, Yesu lát cơm nui rạ nan, nak coi. I mau leh klai pa prega klai so. Mau pung khoa chi hra dok tenan. Bi min lam idea di nyu. Singam nui nai chong blu sanan. Nyu blu mgao hong idea. Ki gao ke hajan idea. Lai dui pa prega klai so. Lam klai min Yesu thong tam klai min lam idea di nyu. Nyu lát ke di ge. Ya di I mau ai min sanan le. Ya klai lui hin lát cơm nui viện nai. I mau klai pa prei leh ke klai so. Amau da. Ke gu ve I. Ma gre I. Leh nani bat. Sanan berarti I thau te lan la nai nak nui tui pa prek lai so. Yesu lát cơm nui viên nan. Kau lát ke I ke gu be. Ma gre I lệ nan vết tì sang. Nui viên ke gu lệ nan ma tam gre nyu. Ke bea te nap chi chang nui. Chi chang vi ke ngar lệ nan pim ni ke idea. Hong lát. Tre amau tuam bu u klaim se sanai.